Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін 31 июль айдың ақыр күні туғандар. Жалауат ат базарды баштайбыз. Эртеменки саат 7-ден 20 өтті туғандар. Өткөнкү базар бір жұма мурда. Ким жакшы, ким комментарийси көп лайк алса, 200 сом менде балансқа дедим элем нерде. Жактан көрүнбөйт экен да. Bir adam жаздыр эртең менен достан камал булбул сайрайт, булбулдан алма сайрайт деп. Андан кейін көп лайк. Қана. Ушул алмазагам серебро алсын деп. Мен жана сереброго толтурбадым эле да. 100 000 подписчик болгондо сереброго жана заявление толтурасың, запрос келет. Тагы бирдекелер жөнөтөсүң ушундай. Ошол адамга 30 лайк болуптур. Ошонго азыр 200 сом которуп коюн дегендер. Жакшы комментарий жазсаңар, менден баланска 200 сом. Комментариңер наркы жума күнү окуйм. Bir sira. Kimin kommentarisi en көп лайк алган болсо, ошонго менден баланска 200 сом. Ат базарды баштай береличи. Тугандар, эмнеде бир килеген турат го. Палванат турат го, палванат. Палванат кимден экен азыр? Bir sira автобус өтүп кетер тугандар. Ана неге эсин таап? Эсин таап, анан дагы сурап билебиз. Атты көрсөтүп коер. Башка ат. Жактан күн чыгып жакшы көрүнбөйт экен да. Арка. Sorular küçükken. Oruz okşattı canlar. Esin davaylısı. Kança da odat, kança yok. Bir yakta sodalar kız odat nerede? Alısın, satılsın hazır. Doğanlar, şundan başlayın şimdi ondan da. Bu tanıganlarga şu yerdeki Жалауаттагы Malik Балбанын астырдым. Екі базар мурда алган муну. Şu yerde men tarttım ele, oşo tualetin arjağına baylanıp turgan jerinden tarttım ele. 170 kece 175 ke uşunday kalıngan bolsa керек эле bu. Екі bazar murda. Жаңасы 170 же 175 kalıngan da. Жашы жаңасы, данчак. Анан дагы кошо малда колун кармап турат эле содалашып. Анан келише албай сатпай кеткен болчу. Азыраак берди эле эмне болду эле. В общем, пайдасын бересиңер ушунга. Кабоочулар. Шуну жактагандар. Чу жанар. Жаш жаңасы экен. Азыр номерин айтып коеюн. 0220 коду менен 43 0404 экен. Ооба, 0220 менен. 170 канча болду өткөндө мен тарткам да муну. 175 болгон. 175 болгон өткөн. Эки базар мурда болгон бул. Анан ошондой эле пайдасын берип атты эле, чөтө аз берген окшойт да, сатылбай калыптыр. Дагы бир данчак чалыш бар экен жерде, аралаш. Нары бер бургочу жерде, аба качтырың аба. Сөйлөп кетпесин сизде. Эки асы болду, да? Жамбастырдын дысы бар экен данчакта. Жабот оң жак соорусунда данчак деген д тамы немеси бар экен да, кана? Д тамга табросу бар экен. Nesi var abi bunun? Var var. Var var mı? Var. Kaçta otasam abi bunun? 150. 150 kem var oldu da. Pazar kaça yer otat? Pazar hazır geldi. İyi mi geldi? Telefonu aytыңчы. Ver bası Rolan ketip kalba. Telefonu ayt verin ölmem kesin. Ha şu baladan sorap kal. Telefonun aytqı balba. 0777 menen 24 74 53. Qayerda болады? Ава, еш qayerda. Жерге талда болады екен да. Сузак району жерге тал айылында болады екен тоқандар. 150 000 кеми дагы бар екен тоқандар аны. А ушундай баса беренчи, жото шот талаш болду. Bir адам алган экен, экинчи адамга сатып бериптир буну. Бир балакат эле болду деп. Анан эртеп келишти акыры. Же дагы деле келиш эле болчу. Ha, soda soldat ekan azır, gelişip bir. Attın küçüğüsü kimden desem özünüzden eken abi. Tokaga qayerda tap aldınız bunu aka? Akelerim var, oşular saldı ele. Nasıldan geldi bu? Jaşı kança eken bunun? 3 ası. Kança oldu kelgende? 1 ay oldu. 1 ay oldu kaldı. Görünüp kaldı bizim klimatka. Jekşi jakşı. Zavod bolsa керек bulara. Bir naber burup koyuңчу, көкүрөктөр ama көкүрөк өзү 5 гектар экен, жанар. Ого.
Kaça dep şey degen hem bunu? $350.000 $350.000. Salıp görmegen bunu hiç kim ayakta daga? Aygırda жүрген ayakta. Aygırda жүрген eкен тугандар ayakta. Kalоочуларга. O toyaqtardagı. Kuday saqlaсын, tebelep oturan bolsa gözüňe jetatan görünät da bunu tebelegende. Gözleriňe ot çykdırsa gerek. $350.000 kemi var. Telefonu aytasızbı? 56 men. 0556 menen 78 94. Bирок kemi жакшы болот да? Kemi жакшы болот. Базарда ушундай айтылат тугандар. Ушинтип айтсаңыз, о жарым пулун сурайт да. $350.000 kemi бар болду. О. Bu yana российский тончоктор эмес. Даншага жакыра желе. Тяжеловоз окшойт. Мынакта дагы бир сода бүтү окшойт. Тыйындар эсептеп атат го. Ака бир бастырбайсыз бир реклама коелу бир. Баулада турду. Болду, бир бастырып коюңуз, көрүп коелу. Канча болду ака бул? 2000-геби? 92-ге мен $2000 болуп кетти депмин мен. 92-ге бербей dedi экен. Бирок сода аяктап калыптыр да уже, нар жакка. Содан жанагы акыркы сөздөр бар го, ошолар сүйлөнүп атат. Ака, ушунча сода кылдым, бериң эми деген сода сөздөр болду. Улакта көк ат неме кылып атты көрөлүчү. Жашы канча экен ака бунун? 3 asır. 3 asır. 93 болуп тур тугандар. Aka beni karan. 2000. Yok. Aka bu anda emez. Koy verimiz. 95 beri al деген экен да, значит. 2000 сом коюп бер десе болгонго болбой деген. 95 бери ал деп. 2000 сом коюп бериң дейт. Миң сом коюп бересиз болду. Ака, бир бастырып коюң ака. Бир бастырып бериң ака. 1000 сом кем 95ке бүттү. Айткан акчасына 1000 сом коюп берди. Болду кетти, короче, пайдасына кет сүйлөшкөнгө. 94.000ге бүттү сода. Сода кызып атат бияка тугандар. 90.000 берип атат. Токакан берип атат бияка. Кайнатасынын бажасы экен. Кайнатасынын бажасынын кошунасынын тууганы алып келет экен да койчу. 90.000. Жашы канча эле Токака бун? Жаңасы экен. 90.000 сом. 1000 атта жөн эле. Жанчам чөчүркөп коебу. Така улакларга. Айгырдан келтир бу. Şu жүзгө такап бергедей да шакам. Жүзгө жабыштырып, берегирагында кичине коюп бере тургандай түрү бар да. Өзү бирок жон жолуп экен. Андай эле арык эмес. Айгырдан келген рамаштык деп го. Бул жакшы эттүү. Пока 90.000 сом болду. Мынакта мо терилип тур. Ке, досым, айтып берчи буларды бир-бир. Азыр ака, 1 мүнөт. Ну, токулгасы бар дагы баштаппы? 66.000. Жаңасы бул. Күчтү. 66.000. Булчу? 65. Буну билбей калдык, мына 65тен. 65тен. Булар немеге, жемге булар. Байлаганга. 64, 52, 50. 64 кайсы? Мына 64. 64 ne oldu? Bul 52 oldu. Bu 50.000 oldu. 63.000 oldu bu. Arka 50.000 oldu. Bular da esten çıkıp ketdi уже. Bular özünüzde kalal ketebi. Gördük. Bular özünüzde kalat eken tuğanda. Özünüzde kalat eken hazır. Neden? Buyakta soda oldu. Buyakta. Пайдасын бергендер шөрлі қайра қалдады базарда. Емен мұны қышқыға қой топыр башқа нәрселерге
жемдегенге теріп атып тұр, байлап семірткенге. Мына байлап семірте тұрғанға шындайларды терет екен туғандар. Арық рамасы көткен алып алып. Аны семірте алып әлі жүре өрбей. Еті арынан алып, дақанса нықтап қойды екен да. Өспірімдерді тағы бір аралап кеткен туғандар. Еконы 500 өт берді. Қаншадан болды екен шында? Еконы 66 мың. Тоғалақ бөші белгілі. Мұна бір екен. Бұл бір. Мұна екі екен. Еконы тоғалақ 66 мың беріп байлағыла доғыды екен. Акан 500 сом қой беріп. Айтқан болған 500 сом қой берді отқан жер екен азыршы. Бұл екіншісі екен туғандар. Бұл екіншісі. 66 мың 33-тен тоғалақ болсын деген екен да кәм. Құнам айтал бе әже? Құнам айтал бұ? 66 мың болды соғымға. Семіз еттуген. Құнам айтал 66 олтыр. О, шақты сырттадағы сода қызып кеп тұрған. Сыртшақ көрелісі. Шақта ғалақ үшіп кет туғандар ешкерді. Анда вара олба дейді. Сен андай қылба дейді. Қанша олды аға, қанша олды мұны? Шу олды ау? Нар жақта кен адашып алыпты мен. Ошақ өтейін түсті оғандар. Сені қадырлау үшінше дедім дейді. Мендел үшінше қылдым дейді. Шу сода олды кен мұны. Қанша олды ау бұл? 80'e gitti, adı 83 berip atağız. Üstüne? 3000 berip atağız. 80'e gettir. 83 berip atağız kendimiz. Olmaz abi, sağlık. 83 bin paydasını vergen eken 3 bin bol boyut. 84 veresin de olar eken. Semiz eken ha? Çakşıvağa koygan eken de mı? Kavurga iyileşmeyi okulga. Öte son bakkan eken da. Bu kaçada otağız bu? 100 kem vardı otağız ha? Düşürüp beremiz bırak. Что это? Ekası mı? Yaş görmedi ki ne canı var ha? Ekası ekan bu. Soğumga 100 bin kemi var dedi ekam. Korkmayalı dedi. Paydasını görürsün dedi. Korkmağın eş dedi. Tavakkaldı kılır dedi. Ta kaç satılı olun tur? Bazarda. Akam on kaç saat attınız ya? 100 kemi var odasa. Kulumdu bir. 100 kemi var. Kaçan şu kolunu eken soravadım ben. Vara koyayım. Ava bunun baya kança kıldı baya soda olkanda. 90 berip attı öyle baya. 90 kemi var oldu abi. 90 kemi var oldu attı ona. Arıgırak bir eken. Kulumdu. 90 kemi var. 90 kemi var. Mına pıştı aytalga soda oldu etken doğanlar. Pıştı aytalga nar жақта 58 bin beril oldu etken. Etti жақшы кен. 58 bin beril oldu etken. Biroq al azırak da turgan jer eken azır. 80 bin kemi var dep. 80 bin som kemi var. Soğunga jaray turgan eken. 58 bin berip atты endi. Azır şu 60'tan koyup beresin dep soda boşup atkan jer eken azırça. O şakta bir beni bayla odadı barayınç. 88 oldu da tuğanlarına. Taşı kançalı akabın? Жаңасы, baytal. 88 bin. Жақшы бағып тұр бұндағы туғандар. Соғымға тартып қойды әлі. Туғандар үшін мен бірінші бөлікті аяқтайлы. Азыр нарқы қой базарды бұқасқалар тартып шығып, анан қайра базардың аяғындағы бір тартсам туғандар. Андықтан байғылы, лайк, байғылы комментарлер. Тәнш балла бар балла. Ассаламу алейкум.